خۆشحاڵیەوە جارێکی دیکە پێشوازیمان لە پارێزگاری ئازەربایجانی غەربی ئاغایی معتەمەدیان کرد کە ئەوە بۆ زیاتر لە چوارەم جارە سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات. ئەمڕۆکە لە دانیشتنی یەکەممان وێڕای جارێکی دیکە پرسە و سەرخۆشی خۆمان وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان گەیاندە جەنابیان و وەفدی یاوەریان بۆنێ ئەو کارەساتە دڵتەزێنێ بەم دوایە لە جمهوریە ئیسلامی ئێران ڕوویدا بووە هۆی گیانلەرزدانی سەرۆک کۆماری ئێران و وەزیری دەرەوە و کەسایەتەکانی دیکەی کە لەگەڵی بوون. هیوادارین کە ئەو کارەساتە دوا کارەسات بێتن و بۆشایشی سیاسی لە جمهوریە ئیسلامی ئێران دروست نەکرد بێتن. بەڕێزان، پەیوەندەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەوانەیە چەندین هەورازن و شێوی تێکەوتووە. بەڵام تازە لەگەڵ جەنابیان لە دانیشتنێک و لە گفتوگۆیەک باسمان لەوە کرد کە هەردووک لامان پێویستمان بە یەکترە. ئەو دانیشتانێکە لە ماوەی ساڵێک کە لە نێوان ئەو پارێزگایانە بەڕێوە چووە، هەنگاوی زۆر باشی بڕیوە و دەستکەوتی زۆر باشیشی هەبووە لە هەموو بوارەکانی بازرگانی و کەلتوری و ڕۆشنبیری و لە زۆربەی بوارەکانی دیکە بەرەو پێشچوونێکی زۆر باشی بەخۆوە بینی بوو. بەداخەوە لەوانەیە لەبەر چەند هۆکارێک ئەم پەیوەندیانە وەکو پێویست نەبن لە ماوەی ڕابردوو، بەڵام بە خۆشحاڵیەوە دوای سەردانەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە جارێکی دیکە ئەو پەیوەندە ئاسایی بیەوە و ئەمڕۆکە ئێمە پێشوازیمان لە جەنابی پارێزگار و وەفدی یاوەری کرد لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و لە دەروازەی حاجی عومەران و بە هەمان شێوە هەردووک پارێزگای سنە و کەرمەشانیش لە سلێمانی ئەمڕۆکە تەشریفیان دێنن بۆ هەرێمی کوردستان و بەرنامەی ئەوەیە کە بۆ بەیانی کۆبوونەوەیەکی بەرفراوان لە هەولێری پایتەخت ببەسترێتن بە ئامادەبوونی بەڕێز وەزیری ناوەخۆ بۆ ئەوەی درێژە بەو گفتوگویانەی ڕابردوو بدەین و پەیوەندەکانی بازرگانی لە نێوان جمهوریە ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان زیاتر پەرە پێ بدەین. زۆر بابەتی دیکە لەو کۆبوونەوەیە دەخینە بەرباست و گفتوگۆ، بەڵام ئامانجە سەرچەکەی ئەو سەردانە ئەو وەفدە بۆ هەرێمی کوردستان زیاتر پەیوەندەکانی هەرێمی کوردستان و جمهوریە ئیسلامی ئێرانە لە ڕووی بازرگانی لە نێوان ئەو دوو لایە. بە هەمان شێوەیەکی چکە کە بەنسبەت ئێمە وەکو ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بابەتی دەروازەی چێلەشینە لە سنووری قەزای سیدەکان کامەش دێکێک دەبێتن لە تەوەرەکانی گفتوگۆیەکانی ئەم کۆبوونەوەیە بەیانی لە هەولێری پایتەخت. جارێککە بە ناوی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و بە ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە خێراتنی ئاغای معتەمەدیانی پارێزگاری ئازەربایجانی غەربی و وەفدی یاوەری دەکەین بۆ هەرێمی کوردستان. هیوادارین ئەو سەردانەی جەنابیان و هەردووک پارێزگای سنە و کەرمەشانیش سەردانێکی بەرهەمدار بێتن و بتوانین ئاستی بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان و جمهوریە ئیسلامی ئێران ببینە قۆناغێکی دیکە. جارش کە بە خێراتی دەکەین و هیوادارین ئەم پەیوەندیانەوە ئەو سەردانە بەردەوام. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداء تشکر کنم از جناب آقای البرد بابت استقبالی که از بنده و هیئت همراه داشتن. خوشحال هستیم از اینکه برای چهارمین بار در کمتر از 3 سال میهمان برادران عزیزمون در اقلیم کردستان عراق هستیم. حضور حقیر و هیئت همراه مدیران ارشد اقتصادی و به ویژه نمایندگان محترم شهرهای مرزی ما پیرانشهر، میرآباد، سردشت و امیرتور رشتویه و نماینده در این هیئت نشان از اهمیت توسعه روابط همه جانبه بین جمهوری اسلامی و به ویژه استان آذربایجان غربی با اقلیم کردستان است. خب ما در نشست‌های قبلی توافقات خوبی رو در جهت توسعه همه جانبه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دادیم. بحمدالله ارزیابی اولیه‌ای که بالاخره داریم نشان از پیشرفتن در واقع توافقات از بسیاری از بندهای تفاهم‌نامه اجرایی شده و اثراتش رو ما در شاخص‌های اقتصادی مرزهای دو کشور شاهد هستیم. ما در همین مدت کمتر از 3 سال بیش از 250% افزایش ترانزیت از طریق مرزهای استان آذربایجان غربی با اقلیم کردستان داشتیم.
حدود 40% ما صادرات افزایش داشتیم و این نشان از در واقع موفق بودن تعاملات و همکاری‌های دو جانبه است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته. از سیاست‌های مهم دولت رئیس جمهور شهید ما حضرت آیت الله رئیسی بود که تاکید ویژه داشتن که ما بتونیم توسعه روابط دو جانبه با کشورهای همسایه، به ویژه استان‌های مرزی با محوریت استاندارها باشه. به الحمدلله این ایده و این تفکر امروز موفق بوده و ما هم حضور پیدا کردیم که انشالله هم مروری داشته باشیم بر سایر تفاهم‌هایی که به هر دلیلی عملیاتی نشده و انشالله زمینه‌های همکاری بیشتر، توسعه همه جانبه اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی رو انشالله شاهد باشیم. حتما با حضوری که استانداران محترم استان‌های مرزی جمهوری اسلامی به همراه استاندار محترم کردستان، استاندار محترم کرمانشاه فردا در اربیل حضور پیدا می‌کنیم. دومین نشست مشترک بین استان‌های مرزی جمهوری اسلامی با استانداران محترم اقلیم رو با مسئولین ارشد اقلیم کردستان برگزار خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم زمینه‌های توسعه و تعمیق روابط همه جانبه بین اقلیم کردستان فراهم بشه که منافع اقلیم کردستان، جمهوری اسلامی و همینطور مردم عزیز دو منطقه رو فراهم کنه. یکی از موضوعاتی که حتما در دستور کار مذاکرات است و در همین سالهای اخیر با همکاری بسیار خوبی که اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی داشتن، بازگشایی مرزهای تمرچین و همینطور باشماق بود که زمینه در واقع عبور و تردد ظاهران حضرت عبدالله از شهرهای مختلف کشور جمهوری اسلامی از این مرز رو فراهم کرد. جا داره که صمیمانه از مجموعه مسئولین ارشد اقلیم کردستان، ریاست محترم اقلیم جناب آقای بارزانی، جناب آقای مسرور بارزانی، وزیر محترم داخله و استانداران محترم استاندار اربیل جناب آقای الگرد و سایر عزیزانی که کمک کردن در جهت تسهیل و در واقع عبور و تردد زائرین در سالهای گذشته. انشاءالله بتونیم سایر مشکلاتی که و موانعی که در سال گذشته بوده در این نشست گفتگو بکنیم، توافق بکنیم که انشاءالله شاهد حضور حداکثری زائران از مرز تمرچین و باشماق به منطقه اقلیم و نهایتاً عتبات عالیه در کشور ایران باشه. خیلی متشکرم. ام سالی سیر لدو سالی رابطو امریکایی که حکومت عربستان برای برسان ایرانی دستی پیوست بود. اشاره کردم الحمدلله خب همکاری اقلیم کردستان بسیار همکاری همه جانبه بود، هم در بحث رعایت و شأن در واقع زائران ما که الحمدلله زائرانی که برگشتن از این مسیر عبور مرور کردن رضایتمندی داشتن، هم در بحث امنیت مثال زدنی و الحمدلله در طی 2 سال گذشته داشتیم با تدابیر ویژه‌ای که اقلیم کردستان داشت. و هم در بحث مسائل رفاهی که موکبایی که زده شد به ویژه در شهر اربیل و در بحث حمل و نقل اتفاقات خوبی افتاد. حالا مشکلات جزئی هم هست که امیدواریم به ویژه در بحث حمل و نقل مستقیم، اینی که برخی از زائرین ما علاقمندن از تمرچین مستقیم حمل و نقل کنند، تردد داشته باشند به عتبات، از موضوعاتی است که ان شاءالله در جلسات فردا مطرح خواهیم کرد. جناب پرزگر در او دروازه فرمیون نافذانی لیوانی کردستان ایران هم لپش سال 2023 خبری عبوری بازگاری لیوانی کردستان لگل ایران لسال کتا و 4 میلیارد دلار دروش در 2023 دابزی با 2 میلیارد نیم. دوای سرطان کیسه رو چهری کردستان با ایران و آسایی که نوکی و یکان او دروازانه او توانایانه که آستی عبور بازگاری زاره چونی که بگین نو آستی زاره. او بخشی که مربوط به استان ما هست. ما خوشبختانه در روابط 2 ساله اخیر 2 سال گذشته هر سال ما شاهد افزایش در واقع صادرات بودیم و سال 1401 سال 1402 بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم، یعنی رشد قابل توجهی در بحث صادرات. همینطور اشاره کردیم 250% ترانزیت، یک اتفاق بزرگی است که در سایه همین همکاری‌ها و تعاملات دو جانبه بین اربیل و آذربایجان غربی ارومیه انجام گرفته. ما بسته‌های پیشنهادی هم داریم به جهت اینکه تسهیل بشه. ما اعتقاد داریم که یک آینده و چشم‌انداز خوبی رو برای توسعه کردستان. دوای پرسیار زحمت می‌خوام. مکرنەوەی دەواازەی چێلەشی
خبری بازرگانی نیوان حریم کردستان و کمال اسلامی ایران لقد تأسست وإستا خبری بازرگانی لدرازی و حجمه لکمال اسلامی ایران رشدی سنده. ببینید با توافقات اولیه با اقلیم کردستان انجام دادیم. بالاخره مراحل قانونی است که ما باید انجام بدیم. تقریبا بخش عمدهش انجام